ndagusuje nkwifuriza kugubwa neza wowe ukurikira inyunguramagambo official wowe usanzwe ukurikira inyunguramagambo official reka nkubwira ikintu uri umuntu mwiza ukomeye cyane Imana yiremeye. Hanyuma niba nawe rero ugeze ku nyunguramagambo official bwa mbere ubundi nahangaha nyine wari warabuze niki wari warabuze mu buzima kugira ngo bugende neza cyane nkuko ubyifuza. Wahageze rero inyunguramagambo official nakugezaho amakuru rwose menshi kandi ukwiye kumenya hahandi uri buryamo uvuga uti mfite amakuru. Yes, amakuru rero yiriwe avugwa niyo nje kukugezaho. Ndagutumiye rero ngo tubane muri uyu mwanya mutoya uri mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba n'uburengerazuba mujyi wa Kigali. Ubwo ndavuga mu Rwanda mwe muri twumva rero muri hakurya y'imbibi z'u Rwanda Kenya, Burundi, Tanzania, Congo nize kumeze neza cyane abantu bari Bugande, Mozambique, abari mu bihugu bya Afrika bitandukanye, Nigeria, Libya, South Africa, mwese nizo ko mumeze neza cyane. Hanyuma mwe mutwumva muri mu Bubiligi, mu Budage, Amerika, Asia na Oceania, hose aho muherereye mukaba muri kumwe n'inyunguramagambo official. Muri abantu bakomeye cyane, muri abantu mugisha kandi nanjye ni mu mpesha umugisha. Rero muti gute? Kanda kuri subscribe cyangwa sabone bijyanye naho uherereye ubu ngubu, comment, like na share birakenewe cyane. Hanyuma urahita wumva kuko ikintu kizima uraryamusinzire, hanyuma Uwiteka nawe arahita akora akazi ke atumumira neza cyane. Ibyo kuryongora reka mbirekera aha tujye mu biganiro by'abagabo. Mvuye ku kiwanja, muti ku kiwanja bimeze gute rero? Ku kibuga mu mbuga y'indwano ngo byifashe bite? Ubu ngubu mvuye Kongo, Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mavuye mu buryo bwanjye ariko dore amakuru nkuzani yaraza gushingira ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Abasirikare b'i Burayi bari mu kiruko cy'izabukuru, ubwo twabita nk'inkeragutabara cyangwa se babandi baravuye mu gisirikare barajyanwe mu kiruko cy'izabukuru, ubu nibo bari kurinda intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Babandi abo bita wazee wa baraza wari wazeeka abasaza bakuru, ubu nibo bari kurinda intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ntara ikungahaye ku mutungo kamere ariko ikaba yogogamo indwanyi, yogogamo intare za Sarambwe, abasirikare ba M23. Hanyuma indi ngingo, byibuze abantu 9 bishwe na mayimayi cyangwa bishwe na mayimayi muri ibi byumwero bitatu ahitwa Malemba Nkulu. Hanyuma turaza no kwikoza muri Korea y'Epfo, babwire ko ibiro bya perezida uyu munsi byasatswe, ariko nyuma yo gusakwa wari minisitiri w'ingabo yagerageje kwiyahura. Muti kubera iki? Korea y'Epfo ntago byoroshye. Iyi ni ya Korea y'Epfo bakubwira ko perezida yabujijwe kurenga igihugu, bari kwiga kuko abana mweguza amabwiriza amwe ashyiraho barayanga. Ntago byoroshye muri Korea y'Epfo. Isirayeli yibasiye Gaza, yongeye kugaba ibitero muri Gaza y'Amajyaruguru hitana abantu barenga 20. Nazo mbabwira yuko kuva Isirayeli yajya muri Syria nyuma yuko Bashir al-Assad amaze kwerekeza mu Burusi yahunze, bamaze guterayo ibitero 300 mu minsi itarenze n'itanu. None rero ubu bongeye no kwikoza muri Gaza. Isirayeli nta mikino. Hanyuma rero reka ibi nabyo tubireke, banza urebe ko wakoze kuri subscribe cyangwa kuri sabone cyangwa urebe ko wakoze comment, like cyangwa hanyuma ibya share uraza kubikora umaze kumva aya makuru. Yeza abasirikare b'u Burayi rero bari mu kiruko cy'izabukuru. Y'inkuru niyo ntangiriyeho, bari kurinda intara ya Kivu y'Amajyaruguru ikungaye ku mutungo, ikaba rero iri mu biganza by'inyeshyamba za M23. Amahanga avuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda, ibyo u Rwanda rwo ruhakana ngo nakazi gahemba neza, ariko abasirikare bagakora bagahura n'umwanzi nanone ufite intwaro nziza kandi ufite imbaraga, ufite imyitozo. Abasesenguzi niko bari kuvuga. Colonel Romuald wamaze imyaka 36 mu gisirikare cy'Ubufaransa, baba bazwi nk'abo bita paratrooper, ngo yari yaramaze koherezwa muri Mali, yarwanye muri Mali, arwana muri Senegal, muri Togo, muri Afghanistan no muri Kosovo. Yitwa Colonel Romuald. Umva ibihugu byose yarwaniye, none yoherejwe i Kongo. Ngo yakaba yishimira pansiyo ye
akaba ari mu rugo rwe nk'umuntu nyine wakoze ibikorwa byinshi, akaba ari mu zabukuru, akaba ari kuryoshya n'umuryango we, ariko ubu ngubu yajyanywe kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukoroneri ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ni nawe ushinzwe ubutumwa bugoye buri gukorerwa i Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, iyi bavuga ko ikungahaye ku mabuye y'agaciro. Kubera iyo mpamvu Romuald ngo ntabwo yifuza ko izina ry'umuryango we ritangazwa. Ayobora itsinda ry'abantu 20 muri sosiyete yigenga y'umutekano yo muri Bulgaria ahitwa Agemira. Niwe wahawe iyi misiyo rero. Ngo ibi bikaba biri mu nama ya gisirikare ya Kongo ku bijyanye n'uburyo bwo kurwanya inyeshyamba za M23 no kugeza itegeko ku nzego zaryo z'iki gihugu. Iyi sosiyete kandi ifite indege na drone, iha bimwe mu bikoresha abasirikare, hanyuma ikohereza ikajya igirana nabo amasezerano y'intwaro. Abenshi mu bakozi ba Romuald na bagenzi babo bo mu gisirikare cy'Ubufaransa, abanyiringo inshuti ze nabo mu Bufaransa, leta ya Kongo yabahaye akazi. Aba bakozi bo muri Agemira yari yarabahaye akazi mu myaka 2 ishize. Mu mwaka ushize wa 2023 yongeye gufata intwaro rero. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko uyu mutwe w'inyeshyamba ushyigikiwe n'ibihugu bituranye by'u Rwanda, M23 bavuga, ukaba ufite abasirikare n'intwaro bagera ku 4,000. M23 ifite ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, abizi yagiye bifata tukabitangaza. Uretse iri rero Agemira, ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwahaye akazi ikigo cya gisirikare cyitwa Romaniquea on activa ale Guinée Française, bakita LARV, ifite abarwanyi bagera ku 800. Abenshi muri bo rero ngo bakoze mu rwego rw'ububanyi n'amahanga mu Bufaransa. Abakomoka rero muri Belarus, abasirikare ba LARV bakora mu bwirinzi cyangwa uburinzi hirya no hino mu mujyi wa Goma no mu mujyi ukomeye wa Sake, bakaba biyita Romeos. Kuri Romuald rengo ikigaragara ngo u Rwanda ruri kwigarurira Kongo ngo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Ngo icyo bagamije ni uko ibi bikoresho byarwo by'ibanze nk'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwa koruta irubaya no mu birometero 50 mu burengerazuba bwa Goma. Wakwibaza ngo byageze bitege simbizi. Ngo hanyuma bagahatira abantu babarirwa muri za miliyoni guhunga bakava mu byayo. Yavuze ati, nabwiye umugore wanjye ko ntazagaruka kugeza igihe impunzi zose zizaba zarasuye iwabo. Muri Gashyantare yatangaje ko imirimo ya M23 izagira mu mpera za 2024 ari umuriro. Ubu mbere gato yuko umwaka urangira, imirwanire irakomeje kwiyongera, nubwo kuva muri Kanama habayeho guhagarika imirwano ku mugaragaro muri Rukaka Gahenge, kugeza ibiganiro bya diplomasi hagati y'u Rwanda na Kongo ntacyo birageraho gifatika. Romuald yemera ko yari afite icyizere cyinshi, akavuga ko igisirikare cy'u Rwanda gifite ubushobozi mu bya tekiniki n'imyitwarire myiza, ikaba ari impamvu igisirikare cya Kongo kiri gutakaza uduce twinshi. Ngo discipline ni ikintu igihugu cya Kongo kigomba kwiga. Mu mezi make ashize abarwanyi benshi ba LARV bavuye muri icyo gihugu kubera ko leta ya Kongo yari itarahemba umushahara wabo ku gihe. Ni mu gihe indege zahinduye ikibuga cy'indege cya Addis Ababa, bakomeza guseka ibintu byose Kongo yari irimo ikora. Icyakora Romuald avuga ko iki kibazo cyakemutse, ngo umushahara bari guhabwa usumba kure w'abasirikare ba Kongo, nk'uko koloneli wari uri mu ruzinduko, wari uri mu kiruhuko cy'izabukuru bivuga. Uyu nyine Romuald ngo umushahara w'abanyamahanga abangaba bakabaye bari mu kiruhuko cy'izabukuru bahawe iyi misiyo, bahembwa ibihumbi 5 by'idolari cyangwa 6, ni ukuvuga amayero ibihumbi
4,700 cyangwa 5,600 buri kwezi bitewe n'ipeti ryabo. Witwa Onesphore Sematumba ni umushakashatsi muri Kongo mu itsinda mpuzamahanga rishinzwe ibibazo bya Kongo i Nairobi. Yaravuze ati ibyo bikubye inshuro nyinshi ugereranyije n'abasirikare ba Kongo babarirwa mu magana. Avuga ko gufata abasirikare baho hantu n'abanyamahanga ukabatandukanya ngo ari ivanguramoko kuko ntibahembwa kimwe. Ibikorwa by'ubucuruzi by'ibigo byinshi byigenga by'umutekano ngo ntibisobanutse muri uyu mujyi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu bayita Human Rights Watch urashinja ikigo nyafurika icyahoze ari Wagner kisa n'icyo muri Afurika reka Wagner niyo mu Burusiya, ndetse n'icyitwa Academia ngo cyahoze cyitwa Blackwater muri Amerika, ngo barasenya imidugudu yose. Kugeza ubu abaharanira uburenganzira bwa muntu mu mujyi wa Goma ibimenyetso bigaragaza ko iyi Ajemira cyangwa Ralph yabikora ibyaha cyangwa ikora ubucuruzi butemewe bakoresheje ibikoresho bakura muri Kongo. Sematumba yaravuze ati ibisobanuro bitandukanye n'ibya Wagner. Abacuruzi bo muri Kongo rero ngo ntabwo bari ku murongo w'imbere cyangwa mu bice by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yakomeje avuga ati nta ruhare bafite rwo guhuza inyeshyamba n'abasivile ndetse no kubica. Yavuze ko abasirikare b'abanyamahanga baguma mu mahoteli cyangwa mu mazu no mu modoka nshyashya z'igisirikare, mu gihe abasirikare ba Kongo baba bagomba kugenda bakajya ku murongo w'imbere. Ibi bintu bitera ishyari. Umwe mu bayobozi b'inzego z'umutekano wa Ajemira nawe yarabyemeye ubwo yarari mu ijoro, ubwo yarari kuri restaurant nijoro ku kiyaga cya Kivu. Sematumba ashimira abacuruzi kubera kurinda Goma na Sake kugeza ubu. Ako yavuze ko bashobora guhagarika ukwigira imbere kwa M23 mu ntara yaho. Mu by'ukuri aba bantu bahembwa amafaranga menshi ariko ntibagire itandukaniro bakora, birapfuye noneho. Sematumba yavuze ko uretse ingabo za Kongo n'abashoramari ngo ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro MONUSCO, abasirikare bo mu muryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC n'ingabo z'u Burundi n'iz'abarwanyi nazo zifite uruhare mu makimbirane akomeje kuba agaterera nzamba muri Kongo. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nazo zashyizwe mu majwi ngo nta mafaranga ahagije, ngo ntago uyu Romuald avuga ko abanyaburayi bataje muri Kongo kubera ayo mafaranga, ngo ni akazi kabo, ngo kandi bari no mu rugendo barimo baritemberera nyine zari icyo abavuze. Yagize ati ntabwo turi abacuruzi ndetse n'abakozi b'akarere ka Ezaza ngo nta nubwo dufite imbunda, ngo ingabo za Ralph zishobora kuba zifite imbunda ariko zari ziri kurwana ku rwego rwo kwirwanaho gusa, ngo mu gihe Goma yatatswe cyangwa za Sake yegabweho ibitero ngo babarwana, ngo baba bari kwirwanaho bisa nkaho barinzwe. Akazi kagakorwa n'ubundi n'ingabo za Kongo ari nazo zikomeza gufatwa bene kuba bacanshuro bibereye ku kiyaga barimo bakora ibyo bita kugaragara bagaramye hariya. Ubwicanyi rero ngo ni cya gihanwa n'amategeko mu Burayi. Romuald niko yavuze, avuga ko inzego zibanga mu Bufaransa no mu Rwanda rimwe na rimwe zibaza abasirikare ba Ajemira na Ralph mu gihe bari mu kiruko bari mu rugo bati nimumara gutangira gukora nk'abashoramari muzafungwa. Inkuru reka nyishyire ku ruhande. Komeza ubane n'inyungura amagambo official kandi subscribe wa mugabo we cyangwa umugore cyangwa umwana sinzi uri kunyumva, ariko reka nkubaze ngo ubundi inyungura amagambo official itaraza wari urihe. Hanyuma rero byibuze abantu 9 bishwe na Mai Mai mu byumweru bitatu i Malemba Nkulu. Ni muri rusange abantu 9 rero biravuga ko bapfuye mu gihe cy'ibyumweru bitatu mu gace ka Malemba Nkulu ni mu ntara ya Haut Lomami. Joel Kayembe n'umuyobozi w'aka karere yamaganye ibikorwa by'urugomo rero biherutse kubera muri ako gace bikozwe n'umutwe wa Mai Mai.
kuri telefone avugana na 767 yo muri Congo. Joel Kayembe yerekanye urukurikirane rw'ibintu bibabaje byaranze ako karere. Muri ibyo rero harimo Liyetona wa FARDC n'umuyobozi wiciwe na Mayimayi ku wa 2 Ugushyingo, yicirwa hariya muri Nkuru. Ku ya 23 Ugushyingo rero ngo abasivili 2 biciwe mu buyobozi bwa Museka, naho ku wa mbere tariki ya 9 Ukuboza abashakanye 2 bakomoka muri uyu muryango nabo biciwe ahitwa Kayuma ku ya 9 nanone Ukuboza 2024, mu minsi mike yishize. Mayimayi yishe kandi twika mu ijoro abariyetona, abandi basirikare 2 barakomereka bikabije. Mu byumweru bike gusa ihohoterwa ryateje ikibazo ryahitanye abantu 9, abandi 2 barakomereka. Bakavuga ko rero ngo bikabije nk'uko uyu muyobozi abitangaza. Ati amaherezo ejo bundi bagiye kure cyane kugira ngo bihishe mu majoro bicariye Liyetona wa FARDC, barangije baramutwika. No kuvuga ko hapfuye abantu 9 bose, abandi 2 barakomereka. Ati amatsinda ya Mayimayi cyangwa iyi mitwe ati ni mibi cyane, inyanyagiye hose ahangaha, baranyanyagiza urusasu ahitwa Kayumba Museka, pakazenguruka karere kose. Yabivugaga ari asa nk'uri kurira. Uyu muyobozi kandi yagaragaje ko atumva ibijyanye n'impamvu ingo zabo zagabweho ibitwero. Ati kugeza ubu ntituzi ibyo basaba, ntituzi ibyo bashaka. Ati n'abantu bashaka guhungabanya inzego za Repubulika guhera kuri Maremba Nkuru. Umuyobozi w'akarere ka Maremba Nkuru Joel Kayembe yamaganye iri terabwoba rihoraho, avuga ko akorana bya hafi n'abaturage baho mu rwego rwo gushimangira guhangana ni Mayimayi. Yasabye kandi byihitirwa abayobozi b'intara ndetse n'igihugu kugira icyo bakora mu maguru mashya. Ati dutegereje ibisubizo byihuse kugira ngo iki cyorezo, iyo yabyise icyorezo cya Mayimayi, kirandurwe. Abajijwe ibijyanye nuko akarere kifashe muri iki gihe, umuyobozi yemeje ko ituze ryagahe gatoya ryabonetse. Asobanura ko kuri ubu ibintu bisa nkaho biri kugenda neza. Atari kubu amaso akomeje kuba ngombwa. Ati ubu turyamiye amajanja. Mu ifasi ya Maremba Nkuru bahura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke bibangamira ubuzima bw'abaturage n'umutekano w'akarere. Hanyuma ihamagarwa rero ry'ubukangurambaga bwihuse kandi buhuriweho n'abayobozi ndetse n'uruhare rugaragara rw'abaturage ni ngombwa mu kugarura amahoro no guharanira umutekano muri kariya gace ka Haut Lomami. Uko bimeze tutarajya kure rero, hari ubufatanye bw'igisirikare cy'Ababiligi na Kongo. Abakuru rero b'ibigo b'ingabo witwa Chiwewe na Vansima bakoze uruzinduko rw'ubugenzuzi ahitwa Kindu, rwabaye ejo ku wa 2 tariki ya 10 Ukuboza. Umuyobozi mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo General Christian Chiwewe n'umuyobozi mukuru w'ingabo z'Ububiligi ziri muri Kongo yitwa Vansina bageze Ikindu muri Maniema kugira ngo barebe urwego rw'amahugurwa y'abakomando ba gisirikare bahuguwe muri Camp Lwama. Ni mu nkambi ya Lwama, nkambi ya gisirikare. Ubutumwa rero buri mu rwego rw'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya RDC n'ubwami bw'Ububiligi. Bizavamo tuzagenda tubivuga rero. Ni nyuma yo kuganira n'abayobozi bakuru bombi, guverineri wa Maniema yitwa Musa Kabwankubi Moise avuga ko yizeye ko aba bashyitsi uko ari 2 b'icyubahiro baje Maniema hari ikintu kizima bazahasiga. Turacyari kuri 7/7. Iki ni igitangazamakuru kiba gikusanya amakuru yari muri Kongo yose kikayazana. Hari ubwoma n'umutekano muke rero byiganje ahitwa Beni, undi Kongo hafi ya yose. Mu mujyi wahoze ufite amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage basanzwe bakomerekejwe n'imirwano y'inyeshyamba. Ubu bari guhura n'iterabwoba rishya rero ry'imitwe yitwaje intwaro, bakaba biyita abashinzwe umutekano, bakaza kubateza mu iterabwoba nijoro. Nkuko byatangajwe na Jean Paul wa Ichwalo, uharanira uburenganzira bwa muntu kandi wamenyekanye cyane akakomoka mu majyaruguru ya Kivu,
cyangwa muri Kivu y'Amajyaruguru yagejeje amakuru kuri 7sur7 ku wa mbere ejobundi avuga ko ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibyo bitero bitagira imbabazi bibuza abaturage gusinzira no gutuza, bigahora bibiba ndetse bikatuma bahorana ubwoba. Kuri we ngo abategetsi bafitiye ububasha bagomba gufata ingamba zihuse kandi zifatika kugira ngo iryo hohoterwa rikabije muri aka kanya biri muri aka gace k'intara ya Kivu y'Amajyaruguru rihagarare. Jean Paul Waichwalo arasaba kandi abapolisi ko bashimangira umutekano aho bari, bakagaragaza ubunyangamugayo n'ubunyamwuga ndetse n'ubushake bwo kurinda abaturage, hiyongereyeho iperereza ryimbitse rigomba gukorwa kugira ngo hamenyekane kandi bate muri yombi iyo mitwe yitwaje intwaro ikora mu gicuku cya nijoro. Muri icyo gihe kandi izwi cyane yo mu Majyaruguru ya Kivu yerekana ko hakorwa ibikorwa byo gukangurira abaturage, kubashishikariza gufatanya n'ubuyobozi, bakubaha amakuru bahabwa kugira ngo bigire uruhare mu ifatwa ry'abagizi ba nabi. Yatangarije 7sur7 ati icyizere hagati y'abaturage na polisi kigomba kunagurwa, kigomba kugarurwa kandi kigashimangirwa kugira ngo umutekano ugaruke. Arongera avuga ati ubutabera bugomba gukwirakwizwa nta kabuza, bagakumira abanyabyaha no kwemeza ko abahohotewe bahabwa indishyi, bagahabwa ubutabera. Imiryango myinshi rero itegamiye kuri leta yamaganye ibibazo byo guteteza abaturage ba Beni muri Maniema nyine, ndetse abishwe imiryango yabo ikaba yahabwa impozamarira. Wazalendo rero y'ibinyoma ngo igenda inasahura imitungo ikaba yahagarikwa. Kuri wa gatatu rero twerekeje muri Korea y'Epfo. Abapolisi basatse ku biro bya Perezida Yoon Suk Yeol mu rugo, maze bari gukora iperereza ryagutse ku kugerageza gushyiraho amategeko ya gisirikare mu cyumweru gishize ngo bamenye ngo yabikoreye iki. Ni mu gihe Minisitiri w'Ingabo bafatanyije gushyiraho ayo mategeko yagerageje kwiyahurira mu kasho. Ibiro n'amakuru Yonhap byo muri Korea y'Epfo byatangaje ko abashinzwe iperereza rya polisi batanze icyemezo cyo kumusaka aho perezida ari, ngo kuko ni ukekaho icyaha wa mbere. Iri shami mu butumwa ryahaye AFP ryavuze bati itsinda ryihariye rishinzwe iperereza ryagabye umukwabu ku biro bya perezida, ikigo cya polisi cy'igihugu, ikigo cya polisi ya Seoul ndetse n'urwego rushinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko. Ati hagati aho Kim Yang-kyun waza ari minisitiri w'ingabo muri Korea y'Epfo bivuga ko yagize uruhare mu gushyiraho aya mategeko y'intambara, yamaze amasaha make agerageza kwiyahurira aho yari afungiwe. Kugerageza kwiyahura byamunaniye, ariko ngo Kim aracyariho nyine kuko atapfuye. Uwahoze ari minisitiri w'ingabo Kim yatawe muri yombi ku mugaragaro ashinjwa kugira uruhare mu mirimo ikomeye mu gihe cy'imyivumbagatanyo no gukoresha n'ububasha bwe kugira ngo abangamire ikoreshwa ry'uburenganzira n'inshingano afite. Komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe amagereza muri Korea yitwa Shin Yong-hae yatangaje ko Kim yagerageje kwiyahura mbere gato ya saa sita z'ijoro ejo kwa kabiri, ngo yagerageje kwiyahura akoresheje umugozi uvuye ku myenda ye, umushumi, ariko ntiyapfa. N'ibibazo rwamwanze. Twigire muri Isirayeli. Isirayeli yibasiye Gaza y'Amajyaruguru ihitana abantu 20. Abashinzwe ubuzima muri Palestine bavuze ko Isirayeli yibasiye Gaza yahagabye ibitero mu Majyaruguru yica abanyapalestine barenga 20. Raporo zashyizwe ahagaragara n'abashinzwe ubuzima muri Palestine zikavuga ko ibitero bya Isirayeli byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, kuri uyu mugoroba nyine, bimaze guhitanya abanyapalestine barenga 19 mu gace ka Gaza y'Amajyaruguru. Abanyapalestine bimuwe bakuwe mu byabo. Muri bo rero harimo abana 4 n'ababyeyi babo mu mujyi wa Beit Lahia. Isirayeli ntacyo yavuze kugeza nta kiravuga kuri icyo gitero, kandi inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ikaba izatora kugira ngo ifate umwanzuro usaba ko imirwano ihagarikwa bidatinze kandi bidasubirwa mu karere ka Gaza. Ni icyemezo kitemewe n'amategeko
cyakozwe na Isirayeli, bagasaba ko abantu bose bari bafashwe bugwate bafunzwe n'umutwe wa Hamas barekurwa bidasubirwaho, ndetse n'ifungurwa ry'abatabazi ku baturage ba Gaza, cyane cyane mu gace kagozwe na Isirayeli mu majyaruguru ya Gaza. Ngibyo rero uko byifashe iby'amakuru nari mbafitiye nayo ngayo. Weguma kunyungura amagambo official, dukomeze tubane amakuru yo uko ageraho, nanjye ngenda nyabagezaho ibintu bigenda neza cyane. Kandi subscribe, comment, like na share, hanyuma wiryamira uruhuke.